Hello everyone, I am Ziliang, the host of the Fresh Talk. Today on this video we are going to watch how to send message, video and photo through Zeme. So let's get started. My video gonna ina tewa rabjena anui keuna ja anui Zeme leja tuna 21st century ke longje bam je gana email gana message mangjaina photo video lang ra kanang bujina pokona talaina e tu je chira ngang nui ja telia gulai sa ja time waste ta di ja piwang na chu dorwai bra chang pitu dra ning du je kya mai de ralang bega Gmail app se lupa kara zaina email lungge gyode zaina patang ka chumbang ba click te mak jati pencil ai ga round te je gi bam pege pencil ge nima ra pencil ge nima te zaina nango message center option pa ko age chuna ge jalada from ka se nang tai ga lang ra ka nang chawang lang ra ka ding me tu chawang lang ra me nang na sam sam na tu him or her se ge nang si ge center do da zaina subject ke nang có video lang ra mấy có video mấy cái sự bên năng subject heading giờ rồi ai heading giờ tạm nó quan tới giờ bằng chỉ rằng có video mấy chỉ rằng so again tu năng người chơi level 20 MB per bằng bè click theo design này chỉ anh send theo ta được làm này cái sự bây giờ thì level Google Drive cái save tới cái mặc giờ attach file cái nó lang rang là 20 MB số kia balang đầu lang này chỉ try tới leo này. See the file you trying to send exceed 25 MB so KD je dalang ta ko dai de ra 20 MB in kang copy lu ja send te vera photo ai je MB cham ko da aga te we zawin raiman sumba pe go de ni mai de jai na po message ta tu de Suna rating na email ke message center of the nang sangkoda sending kena talada tata aja suna langwang ai bagu lupa kalia bra lupa ka jana nang send to number ke ai gum te pako message po de primary ke click te wa design na fresh talk kana langwang bu ai de nung ka langai ba nang ai de nung ka langai be pe da sike ke design na nang download te pako ai de da nung ka langai be sirang ge zaina suna rating video mak zaina MB ke bela lang ra kanang buje gna nang na video mak zaina photo MB ke bela lang ra zaina nang file manager ke gelu file manager ke na Google Drive ke save te velu de zaina nang lang ra le ka se be chira da click te ve da 45 MB da 45 MB ke click te ve de zaina kang ma send ka se be nang click te ve da send te ve de zaina ai ge option pa ko ke pie zaina save to drive ka se be do le again save to drive ka save save te verai ra save te wenda again tuna save na cancel la da sike save ni ma design karuna upload drive ke te tu dulai tuna saving te ta zala da save ta biwang mai gudai lu za email account ne gudai ra da email account la pa kai ra Gmail account la pa ka design na sike pencil bam te click te design na lang up tar da from save dia idea nang talam na lang tar nang chawang lang ra kanang mai save aya example lung ju te le ko da pokum za langai ra da langai design na again nang na subject ke ro nei mero do video test ra kanang mujina video testing ka se bi te ro lu za langai ra da video ye sending option ta ye bam pe ge chit pot chang click te ra click te na file text mak za insert from drive ka se bi click te ra sike ge design na nang nung ka upload te be do buda video da so kang me pk design na I send option gen kang pe ge ni memra am re pe ge recipient of this email can view se bi ro lu za send te ra da na sending ke tadzala da send te wenta sila pa ka design na nang langai be jang ogu dele ka se bi ra da so tuna langai be email pi da ra message wang la da ai ta mak pje na go account gana te le kra da ai tuna ulam pe na lang ta ka lu za ko kong ga la langai kra da langai te da na click te we gu da ai YouTube ko click te we video ko click te we design na to ka langai pe da de langai be tuna ta zala dele be
si sang na nang nuina pibang na tu za kler ba thang video pit ka bi de kana da da nang nuina so lu wang rai ra bu ya nang nuina ko video tu te rang request te me au comment ge pa za nang na apo thanga po de ka te ga lo se ba nang nuina bam zai na bu comment section ge comment ge te de za ni nang nuina nang nuina rang ba video next episode ang te le 7 we za rang la le da hai ba na rang ye le za bam no do tai mak ta na next video ga nai na i za do like le thank you bye bye